गरन मज लटकाउन कुरान मजीद माशाअल्लाह मकानस बुथि लटकाउन खातर यह पढ़न खातर लटकाउन खातर कुरान मजीद यह गलत यह माशाअल्लाह लेखन मकानस बुथि टोटली इजाजत यह पढ़न खातर कुरान मजीद ऐ कत लटकोमुत नजर बदस इलाज सह पढ़न माशाअल्लाह ज़ योड़े थवन लिखित सह पढ़ कम माशाअल्लाह तेल लग तम सज नजर या दुआ कर बारकल्लाहु फी सहतिका यह वुच तथ कर फी मालिका तथ अंदर कर दुआ तेल लग अम सज नजर अगर यह दुआ कर सह कत रूद दुआ याद अस पई क्या पर मगर आज ति द्राल मतेमत लक्षस दपान 1,20,000 हेमन लक्षस हेम 1,20,000 बह दिमे लक्ष वजम रेतस 2 रेतन मगर ओर 1,20,000 दिन चुकत सूद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन यह बनेमत मज यह द्राल द्रामत यम बाज़ाब्ता तौर बनी इस्लाहिक पे सूद सूरह इखलास दपान ना तीज कम फुर्सत नमाजन दपान ना पत आवरी कारबार पगह चली नहीं उजुर बह अनपढ़ मे फलान कम ना बह कोड़ मोल बह गोबर मोल ना मे तोगुई ना पत मा चलोम खानदर विज मोनुम न कोड़ ना माश मोनुम ना पफ मोनुम न यह उजुर चली इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुह व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अला फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार अम्मा बादु यक़ूलुल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम
وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. وقال الله تعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. يا شافي الأمراض اشفى أمراضنا. يا حلال المشكلات حل كل مشكلاتنا. يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. اللهم أصلح شباب المسلمين. اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. Panas banyam saadat nat bakar nabiyes. Panas banyam saadat nat bakar nabiyes. Kun par jaan dil gos sab nisar nabiyes. Kun par jaan dil gos sab nisar nabiyes. Siddiq Umar Uthman Haidar Azim
صدیق عمر تو عثمان حیدر عظیم انسان گتھیم کرانچ چشوئی پروان وار نبیس گتھیم کرانچ چشوئی پروان وار نبیس کن پر جان دل گوس سپدن نثار نبیس انصار کیا مہاجر پرتھ کان ٹوٹ سوئی چھوئی انصار کیا مہاجر پرتھ کان ٹوٹ سوئی چھوئی پرتھ کان فدا چھتم سئی پرتھ کان چھیار نبیس پرتھ کان فدا چھتم سئی پرتھ کان چھیار نبیس وچھاک مثال عدج حب رسول کیا گو وچھاک مثال عدج حب رسول کیا گو کتکن صحابیوں گنڈون اندھی اندھی حسار نبیس کتکن صحابیوں گنڈون اندھی اندھی حسار نبیس کن پاٹ جان دل گوت سپدن نثار نبیس سری تعریف تمہیدات بزرگی برتری خالق کائنات حق لا تعداد درود السلام ان گنت درود و رحمت کائنات کس رہبر کامل جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثناء و درود سلام پت اللہ تعالیٰ سن فضل و کرم شامل حالست مسلمان اللہ تعالیٰ سے نزگار سندر مجتمع اکس عظیم مجلس اندر غرض و غایت شروزی گزگسن پروردگار بے گو سانن گنہن مغفرت کرن پروردگار سانن عبن گس پرد پوشی کرن پروردگار سن ہم غم پریشانی گس دور کرن پروردگار آمین یا رب العالمین مسلمان نوجوانو بزرگو یا آواز بوزن والو کائنات اندر شو کامیاب سوئی کامران سوئی یہ بیان کر ربن یہ بیان کر رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم رب کرن بیان ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز یس جہنم نش بچاؤن آو داخل جنت آو کرن سگو کامیاب یہ کت پڑ گس کائنات سندر
ام خاطر ضروری وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ام خاطر اطاعت کرن ربس اطاعت کرن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚلہِ آز چھِ نظر دیوان اس چھِ کامیٲبی باسان دنیاوی کامیٲبی کانٛہہ چھُ نماز گزار کانٛہہ چھُ دیندار کانٛہہ چھُ قرآن پرن وول کانٛہہ چھُ عالم دین یہ چھنہٕ باسان یتھ معاشرس اندر خاص کانٛہہ ڈگری یا خاص کانٛہہ مقام تھاون وول یہ چھُ مقام ییٚمِس دولت ییٚمِس مال ییٚمِس گٲڑۍ ییٚمِس بلڈنگ ییٚمِس دُنیٲیی طور چھُ پروردگار گوٚمُت مہربان یِہوے چھُ باسان کامیاب البتہ یہ سورُے پردٕ وتھِ اکہِ دۄہ تھوٚد یُتھُے موت پرتو ترایس یہ پردٕ وتھِ تھوٚد أمِس یی سمجھ اصل کامیاب چھُ سُے ییٚمِس بہٕ دُنیاہس اندر اوسُس نِچہِ نظرِ وٕچھان ییٚمِس بہٕ دُنیاہس اندر اوسُس دپان یہِ چھُ نعوذ باللہ ڈوٚلمُت یہ کیا پنٕنۍ زندگی گزارن ات پاڑِ اندر یہ کیا زندگی گزارن گاڑِ ورٲے یہ کیا زندگی گزارن بلڈنگ ورٲے یہ کیا زندگی گئی مگر ییٚلہِ پگہہ معاملہ گژھِ بیان کوٚر کائناتٕکۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محشر گژھِ برپا چھُ کامیٲبی کتھ چھِ ونان دنیٲیی طور پنُن پان کامیاب لبُن اصل کامیٲبی چھِ سۄے ییٚمِس پگہہ کامیاب کرِ پروردگار محشر آسہِ برپا زٕ شخص یِن اننہٕ اکھ آسہِ دنیٲیی طور کامیاب دنیائی طور بلندی تھاون وول کوتا کامیاب بیان کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیائی طور آسہِ کوتا کامیاب أمۍ آسہِ نہٕ سختی زانٛہہ وٕچھمٕژ ییٚتہِ چھا سُہ کانٛہہ دُنیٲیی یوٗت آباد ییٚمۍ نہٕ سختی زانٛہہ وٕچھ أمۍ آسہِ نہٕ سختی وٕچھمٕژ آرامٕے آرام گاڑے کھوٚتمُت گاڑے ووٚتھمُت اکہِ ہوٹلہٕ بتہٕ بیٚیہِ ہوٹلہٕ چاے اکھ مٹرس بدلومُت بیاکھ مٹرس بدلومُت اکہِ دۄہ اکھ بلڈنگ بیٚیہِ دۄہ بیاکھ بلڈنگ مگر یہ دینس اوس بے وفا اسلامس اوس بے وفا یہ اوسُس باسان نعوذ باللہ حقارت یہ اوسُس باسان نعوذ باللہ دقیانوسی اکوئی ڈونگ کرس جہنمس منٛز پروردگار واپس کھاڑس ون سائے دنیا سندر عیش لبن والا آرام لبن والا دنیا سندر سکون لبن والا گاڑ لبن والا بلڈنگ لبن والا ہوٹل لبن والا عیوشی کرن والا ون زان چھُ یہِ آرام گوٚمُت نصیب زان چھُ یہِ سکون لوٚبمُت دپہِ پروردگارا چٲنۍ دٔریٖنے مےٚ زان چھُ سکون لوٚبمُت مےٚ چھُ دۄہے وٕچھمُت دٔدوَنٕے دٔدوان مےٚ چھُ دۄہے وٕچھمُت سختی سختی مےٚ چھُ دۄہے وٕچھمُت عذابٕے عذاب اکوئی ڈوٚنٛگ آسہِ جہنمُک ونس اللہ بچٲیِن ابدن ابدٕے روزِ ونس اللہ بچٲیِن ؤری وادن روزِ تہٕ تٔمۍ سُنٛد کیٛاہ حال آسہِ پتہٕ یی سُہ شخص اننہٕ پتہٕ یی سُہ انسان اننہٕ ییٚمۍ دُنیا سندر سختی تُجہِ عذاب تُلۍ ییٚمۍ دُنیا سندر واریاہ زیادٕ سختی ہُنٛد کوٚر برداش اسلام خٲطرٕ اوسُس اکھ تہِ پام دِوان بیاکھ تہِ پام دِوان اکھ تہِ تھوٚکھ لایان بیاکھ تہِ ووڑ کران بیاکھ ونان ڈوٚلمُت بیاکھ ونان بد اعتقاد بیاکھ ونان بیاکھ ناو تہٕ بیاکھ ناو اکوئی ڈوٚنٛگ کرس جنتس اندر پروردگار واپس کھاڑس ون سا میانہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ سختی لبن والا میانہِ دیٖنہٕ خٲطرٕ پامہٕ رٹن والا استحزا رٹن والا زیادتی لبن والا ون زان چھُ یہِ سختی وٕچھمٕژ دنیا سندر دپہِ نہ نہ پروردگارا مےٚ چھُ دۄہے وٕچھمُت سکوٗنٕے سکوٗن آرامٕے آرام مےٚ چھنہٕ زانٛہہ سختی گٔمٕژ ڈیٖڈ مےٚ چھنہٕ زانٛہہ مُشکلات گٔمٕتۍ ڈیٖڈ مےٚ چھُ دۄہے وٕچھمُت آرامٕے آرام
پتہ دپک سہ نہ من یہ آرام وچھن زیادہ کالا آرام کی یہ وچھن کان 60 ورین صرف آرام سے یوت اندر 60 ورین بڑ ملازم نوکر چاکر سختی نظام پتہ دپس اکی دوز بیمار دپس زان آرام دپن کہین 60 وری دپن نہ کتی مشن باسن 10 گئی زن میں نہیں فکر تر 60 وری کپر مکلی پتہ تتیک آس اخ دہ 50,000 ورین برابر تتیک آس اخ دہ 50,000 ورین برابر 60 وری چھ زندگی 70 وری چھ زندگی سچک دپن ناز دنیا اس کرن نہ آرام 60 ورین کو آرام کرن آرام چھ تم سن یم اکس دوس آرام کر تد کس 50,000 ورین برابر عرش کے سایس ترٹس پروردگار یہ گو آرام پروردگار تھین چت میں پنس عرش کے سایس سنن والدین تھین پروردگار احباب اقاربن تھین پروردگار ونن والن تو بوزن والن تھین پروردگار یہ چھ کامیابی یہ چھ کامرانی مگر یہ کر میلی یہ کامیابی یہ کامرانی یہ تیل ممکن یل ژت میں آس زندگی گزارمز تت نقشے قدمس پہ اس چانت میانہ خاطر بیان کو ربن تو رسول اکرمن صلی اللہ علیہ وسلم اگر آز ات ست اس محبت آسیا تیل گژھن سانہ مسجد خالی آسنہ نہ تیل گژھن سانہ پارک برت آسنہ تیل گژھ مسجد آسنہ برت پارک آسنہ وارا مگر اس تھی پارک برت مسجد تھی واران مسجد چھ آلو دیون تناد لایا مسجدن چھ نماز برابر فجرس 3 نفر 4 نفر 5 نفر زیادہ کھت زیادہ 10 نفر آسان باقین چھ دین مشتی گومت باقین چھ اسلام مشتی گومت باقین چھ حساب کتاب یوم الجزا مشتی گومت مگر یمو اللہ تعالیٰ سے توکل کر یم کھوچن وال بنے تمن چھ کامیاب کرن وول یک دنیا سندر تی پروردگار آخرت سندر تی پروردگار رب کرن بیان وشاورون فی العمر فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ایما سخازم صحابہ مشورہ صدر آنن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن سے اس مشور کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس موقع اس تو کس نموقع اس صحابن اس بلائی تھنن ونی سیارہ بدر چل لڑن تو کیا کرو بدر سندر چھ گژھن مقابل سندر کیا کرو صحابن چھ مشور پرسن محمد رسول اللہ تبوک چھ لڑن تو مشور خندق چھ لڑن تو مشور یہ خندق کو مشور کم دیت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی اچھ دپن نا بوئی چھس بوڑ تو میں قد باقین پرسن بوئی چھس اتمامل سندر زور تو میں کیا لگتس پرسن بچس امام تو میں کیا مقتدین پرسن نا صحابہ نوز باضبط طور مشور پرسن محمد اذان یس اذان از پرنے یمن یوسن نماز گئی فرض مانو یارو کم انداز بلاو کیا کرو کت پڑ دمو آلو اڑو تب نار زالو اڑو تب گھنٹی وایو اڑو تب ڈول وایو یم چیز کرن پسند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ مشورود پینڈنگ تو پگا وچھو خواب سندر چھو وچھن زید رضی اللہ تعالیٰ نو کستان شخص آزان دہرا ہوا اللہ اکبر یہ میں الفاظ کرن بیان محمد بیس روایت سندر فاروق اعظم تیوش رضی اللہ تعالیٰ یہ میں الفاظ اچنوک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم الفاظ شامت صحابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خواب سندر یہ ہوش دپن نم الفاظ حاض یم الفاظ سے ون سیلیکٹ کرن اور اذان چھ دین بہرحال صحابن سے مشورہ اور فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ یل پت مشورہ شپان ون کرن ام پتل کن چیزس پیڑو سٹینڈ نیون
پتہ جو توکل کرن یعنی پتہ جو ربس پشراوان مشور گو مشور پتنیو سٹین آنا ذکارو پشرو اللہ تعالیٰ ربس پشرو کیا ہے ان اللہ یحب المتوکلین توکل کرن والن چھ ٹوٹ تھا ان پروردگار توکل کرن والن چھ محبت کرن پروردگار بیشے رب کرن یمنی تعریف من توکل کرن والن تبن انما المؤمنون الذين اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم مومنات چھ تم یل نمن بروٹ کین رب سن ذکر چھ گاسن تہن دل چھ تھر تھراون تمن چھ تھر تھر وطن اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا من برونٹ کن چھ قرآن مجید پر پرن یوان رب سند آیات پرن یوان یندس ایمان چھ ہویر گسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مگر کشیرین چھ دپن ہویر چھ میں ام سید گسن ایمانس کیا میں چھ گسن گیون بوت سید میں چھ گسن روح غذا چھ میں گیون بوت قرآن چھم نعوذ باللہ یہ افسوسک مقام مگر رب دپن ایمان والن چھ نشانی یل تمن برونٹ کے قرآن مجید آیات چھ پرنے یون تہندس ایمانس چھ ہورر گسان اور وعلی ربہم یتوکلون مومنن چھ یہ صفت یہ بلندی یہ مقام تم چھ توکل کرن وال آسن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یمی توکل کر تمس وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا اس میں کھوچن وال بنو تمس وات کھلاون پروردگار وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ تپر چھس دِوان رزق پروردگار یا پر وہم گمان چھس آسن یا پر سوچ چھس آسن تپر چھس رزق عطا کرن پروردگار تپر چھس بلندی عطا کرن پروردگار مقام عطا کرن پروردگار وَمَن يَتَّوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اس امس ربس پر توکل کرن تمس رب کافی گسن دنیا گستن کھڑا کائنات گستن اکسائڈ امس توکل ربس پر امس رب دپن بس کافی چان طرف سورے گستن اکسائڈ چان طرف چ کنے زن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ وجل ذکرہ دنیا سندر اس مقام تو مرتب تمن یمن کائنات سندر توکل یم ربس کھوچن ول یم کائنات سندر ربس پر توکل کرن ول یمن چھ مقام تو مرتب ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ وجل ذکرہ سندر بار یہ توکل گو کیا توکل گو کیا یاو یارا در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تر میں ونتاز یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایدی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترمذی کے حوالہ ابواب القیامہ میں ونتاز شخص چھو امسے چھو اونٹین یا میں ونتاز توکل گوا اونٹین چھو اتمامل ساندر یہ تھا ون یلیت پشراو پروردگار یہ گو توکل دبنا سندہ توکل گو میانی یارا آقلہ و توکل یہ تھا ون گنڈ پت پشراو ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ یمن توکل کرن والن کیا مقام تو بلندی یمن کیا دی پروردگار یمن کس انعام تو اکرام بخاری کتاب الرقاق کے حوالہ روایت حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بیان کرن عظمت الصحابی پتر بوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن نیچو ابن عباس ہمیں دعا کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارا ہمیں دے فہم فراست یہ بناؤن قرآن مجیدک عالم یہ بناؤن مفسر قرآن اوشم سن تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال یہ شراوے حدیث یہ کرن بیان تبن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دوہا بنیو مجلس آرائیچ مجلس اندر کر بیان کائنات کی امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کیا کورک بیان یدخل الجنت من امتی 70 الفا بغیر حساب میانی امت اندر گسن 70,000 بلا حساب داخل جنات پروردگار تھوک نہ سون ناو پروردگار است کرکنا بلا حساب داخل جنات رب سانی والدین کرک شمار رب سانی بابا قریب کرک داخل آمین یا رب العالمین علامہ اقبال اس پہ اگد یہ یاد من 70,000 گسن بلا حساب کتاب داخل جنت کرک سجس نیرد تبن تو گنی از ہر دو عالم من فقیر دن پروردگار چک بادشاہ دن جہان بادشاہ پروردگار من فقیر بچس فقیر بچون گداگر بچس منگن وہ چانی دربارک اے عرش والی ربا علامہ اقبال یوت ساری دنیا سندر یست پیغمبرانی ودام بزرگانی دین اولیائی کامل ساری چھ فقیر تا گداگر بچون رب سن دربار پگہ چرن محشر سندر عذر کانسن نہز میں اسی پھلن کام پتہ اسس با آور نہز پتمو اس میں پڑمت زمینداری تک ساری بلڈنگ تجس بناونی دولت ان پڑھ اس تگس دولت کماو تگس نا ان پڑھ اس تگس سوری دنیا پنس اتھس اندر آنو مگر یتھی دپن چس دائی کونو دپن شن یادی گسی چھ کھوکر ہے تشو چھ یاد اتھا یو چھ یاد دپن نہ زیتن ہاں سورہ اخلاص دپن نہ تیز کزم فرصت نمازن دپن نہ پتو سس آوری کاربار ست پگہ چلی نی عذر بوسی ان پڑھ میں اسی پھلان کم نہ بوسس کوڑ مول بوسس گوبر مول نہ مے تگوی نہ پتما چلیوم خاندر وز مونم نہ کوڑ نہ ماش مونم نہ پف مونم نہ یہ عذر چلی علامہ اقبال کرن تی بیان دپن روز محشر عذر ہائے من پذیر مگر پروردگار اخ منت تھوتا علامہ اقبال دپن ربا میں تھوت اخ منت کیا دپن گر حسابم رات بینی ناگزیر پروردگار اگر نہ میں حساب ہنس کان چارہ آسی تو گوتی اگر نہ میں شمار اس نمن اندر یمن 70,000 سے بلا حساب کتاب جنت سرائک اگر نہ میں یمن اندر شمار آسی چاہسی من میون حساب ہونی ونی آچی تے حساب ہون علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ گر حسابم رات بینی ناگزیر مگر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر پروردگار تل تھا تم آخ منت یہ زمن حساب برونٹ کے نبی رحمت صلی اللہ علیہ یہ تھا زم پوشید حساب محمد رسول اللہ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر یل پگہ حساب لاگن چون تو میون پتہ اس برونٹ کن کائناتو کے امام محمد صلی اللہ علیہ من سے کیا کورت من سے کم اعمال چی یلی اعمال برونٹ کن انتراؤن کیا بہت دمو رسول اکرم صلی اللہ علیہ سون خاندر آسی امی سلبس نبر سون خوشی آسی امی سلبس نبر سون غم آسی امی سلبس نبر سون ہر کا عمل آسی امی سلبس نبر کیا جائے مسجد اندر یوت مسلمان مسجد نبر چھنس مسلمان روزن مسجد نبر چھنس سوری کرن یا غور کر بلکہ تم کھوتن بدتر کرن یا غور کرن تم کھوت چھ بدتر از مسلمان کرن نبر کے بس مسجد من چھس مسلمان روزمت نبر کن چن سون کاروبار سون معاملات سون معاشرت تست واش کھون یہ چانت میان خطر نازل کریو ربن بیان کریو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہرحال بوس بیان کرن یہ کرک بیان 70,000 بغیر حساب تو وہ یم کماسن
ہے یم کم آسن صحابہ چھ پانوان کرن بحث یم آسن شاید یم آسن اولین یم آسن فلن یم آسن فلن یم آسن بدری پن پن پر صحابہ دیون مشور اور اتسل نیرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آس دبن باس حاض تمو اندر یا رسول اللہ یہ اسمت عظمت وول مجلس مز اوسن پچھس توگمت باون تے مجلس مز اوس موجود تتیس واریا صحابہ مگر امس توگ باون دبن باس حاض تمو اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبن میانی یارا چتولی تموی اندر پروردگار بے یارن تے کریو ہم پد بیان دبس نا اوکاشانی سبقت اوکاشانی سبقت اوکاشان کور بیان بہرحال ہم پد کور نبی رحمتن بیان صلی اللہ علیہ وسلم کم آسن 7,000 یمن بغیر حساب کتاب جنتس داخل کر پروردگار گوڑن کورگ بیان ہم الذین لا یسترکون یما سنتم میانے یارو یما تمام سندر فوقاسن دیاناوان یمن فوق پانا اس بنومت حالانکہ فوقس چھ جواز فوقس چھ مگر یمو آسن توت دیانومت یمو آسن توت دیانومت یمو آسن توت ربس پٹی بروس کرمت سوی کرم شفا اگر نہ فوق دیاناو میں کر توت شفا یا پروردگار فوقس پر آسن نہ تھومت نہ چھ فوقس جواز مگر یا آسن تیت توکل کرنول فوق آسن دیانومت آج شاسن محمولی اہل حدیث اس کرنے کالس دود شاسن تمام ہڑم ختمت دعوات چھ بچس توحید پرست ربس ورائی نکا مگر یہ بنی اہل حدیث تے بنی پیرن نش گسن ور استی پھڑ رہی ریکارڈ استی پھڑ رہی ریکارڈ اسے اس اتمامل سندر وار یہ زیادہ کٹل اسے سن ٹوٹل مانن اہل حدیث پیر مگر مکلیو وار وار گئی سانی ست جماعت سندر تے اہل حدیث پیر تید کھڑا تیتے شنون حنفی پیر یہ سانی جماعت پیر سا ہنا کرتو انصاف یا دعوت ست ہنا بنتو اتوس جواز مگر یہ اتوار چندروار بوموار کنوار تھوک نہیں آلا سارے وار تھا ایک بگر اور رش تیوت اچھن وارتی یمن واری چھن یمن پت چھس بہ دپان اکثر ونیو میں پتمہ لڑتے جن چھ نیارن مگر پیر چھ نیارن جن چھ نیارن مگر پیر چھ توتہ آسان پت چھن پیری مانن نیارن پت چھ پیر پیون کڑن زور زور یہ چھ حالات پنس پانس کرو یہ چھ حالات وچھن آز یہ چھ سون معاشر وچھن یہ کوتا بگاڑس اندر چھ اچھو جن کڑن سال پیر کڑن چھ واریا مشکل ہم نش روزیو پت اگئی جماعت دیم وَلَا يَتَتَيَّرُونَ یما سن بدشگنی مانن وال یما سن بدشگنی پر یقین کرن وال تی کیا گو دکان چو بٹمال نے دکان چو کمروال دکان چو لال چوک دو ساون خریداری دپن نا صبح ادھر اس خبر کم سن زنگ آز خبر کم سن زنگ راو صبح دو ساین خریداری یہ گو نتاوکل کیا یہ بدشگنی مانن وول کاربارس برکت کرن وول خریدار سوزن وول چھ پروردگار یہ ہیکن کنسین سند رکت ناز بریر درائی برونڈ کن دپن بریر درائی باس مکلیو ون پاکین با ام پتن ام پت پاکین با روت کیو دیتن کریک رات منگل دپن نیچو زیئی دیتن بیاغ بلائی کریک دپن کوڑ زیئی انہا للہ و انہا الیہ ون چو کشیرون دپن بلبل دپن ناز بلبل چھنے پچن پوچی ون پوچی ون چو ونن پوند آئی تے خبر کچھ کت کرا باغس ہز تھوم ٹیکر تیز بڑھ تو چو دپن بچس توحید پرست ٹیکری پشرومت باغ کرہن ٹیکر تھمس نال کھور تھومت قرآن مجید چون لٹکاون خاطر کیا گرن مز لٹکاون قرآن مجید ماشاءاللہ مکانس بچی چون لٹکاون خاطر یہ پڑھنے خاطر لٹکاون خاطر چون قرآن مجید یہ غلط یہ ماشاءاللہ لیکن مکانس بچی ٹوٹلی چون اجازت یہ پڑھنے خاطر قرآن مجید کت لٹکومت نظر بدس علاج سہ پڑھن ماشاءاللہ ژٕ چھُکھ یورے تھاوان لیکھِتھ
سیل پڑھکا ماشاء اللہ تیل لگنی تم سز نظر یا دعا کر بارک اللہ فی صحتک یہ وچ تت کرس فی مالک تت اندر کرس دعا تیل لگنی ام سز نظر اگر یہ دعا کر سو کت روز اس دعا یاد اچھن پائی اس کیا چھو پر سوچنا بد شکری مانن وول سوچنا نال کھور گاڑی تھاون وول سوچنا بڑ کھور گاڑی تھاون وول تم اس پچھرومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ گئی تریم کورک بیان وعلی ربہم یتوکلون تم آسان ربس پر توکل کرن وال تم اس پرت کا پنن معامل پشرومت ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ دنیای طور سے سبب واریا گاڑ سے کسی گو سبب چھنا مسبب الاسباب چھ پروردگار کن سات صبح گاڑیت نیرن شام تان چھن گسنی صبح نیرن دکانس پر شام تان چھن خریدار یون ون ما چھ دکانس تا یہ چھ ذات ذوالجلال حضرت اللہ باغ بڑ کھوت بڑ باغ مگر یہ چھ حالت کرن اچھن اخ روپے ت نیرن بلکہ چھ یوڑے 20,000 لگا فکر شتارن ون کس چھ پروردگار اب اس مولوی انور رحمت اللہ علیہ سکرک نیر دبن سبب ریشت مسبب یاد کرتا سبب چواری ہے دوا پھل چو سبب مگر شفا کرن چون دوا پھلستم کیا شفا کرن وول چو پروردگار موسیٰ علیہ نبین علیہ السلام سکدو کرن یہ تکلیف دپنس ربا تکلیف کرن دپنس پھلن شیچی کل نیر تمز کیا پن وتر چگسی شفا گو دوہا وری گیا زوری گیا کت کال گوا بے کرن یہ وقت گو کلس نش کون پانے پن وتر فرق گئی نا دپنس ربا آز گو نا دپنس ام دوس میں ترومت ات مز آز اس میں ات مز ترومت شفا کی سمجھ ہے یوان کن سات چھ انسان کھیون امیش آسان چھج خراب یہ کھیون ایموکسلین گئی فرق بے دو چھ ایموکسلین کھین فرق ہی چن گس تم دچھنس دوا پیون بدلاو یہ شفا کرن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ نچ شراک ژٹن مگر اسماعیل ژوٹ شراک کیا علیہ الصلوۃ والسلام نچ نار زالن مگر نارن زولن کیا زولن آب چھ ڈباون کیا ڈباون موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ چھاکن یہ سور دردست حضرت اللہ تی دب مولوی انور رحمت اللہ علیہ دبن سبب ریشت مسبب یاد کرتا بفکرش باغ دل آباد کرتا یعنی امی فکر سے کرن باغ دل آباد یہ فکر تھا دلس بفکرش باغ دل آباد کرتا کم فکر سے کن نن کنس تمت تھوزان امس نو دیم کیا امس نو تریم کن وحدہ لا شریک کن نن کنس تمت تھوزان یہ شرکک کل زون برباد کرتا یہ کر گھسے دپن غرض یود چھوئی وچھن دیدار اللہ رسول اللہ پنن وستاد کرتا اگرچہ رب سن دیدار چک امیک طلبگار چک امی خاطر ضروری چی استاد کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ چی پن رب ترانما کرن تسلیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ دنیا سندر چھن یہ ممکن چاہک دیدار کر یہ کرشی دیدار یہ دی جنت سندر ساری خود پتشت نعمت ساری خود عظیم نعمت ساس رب سن دیدار جنتنی بیان کرن میلیوا سوری اناز رب سوری
کہیں پرگی چھن یہ وعدو ست کورمت تہ میلیو پرگی ما ناز مگر اخ نعمت چھ پرائی کس حظ نعمت عرش والیا ساس رب سن دیدار پر جمعہ آسی دیدار دبک ناز بیڑ مانگا چھے جنتس اندر دبک نانا ات پڑ صدایم زون چھ وچھن یتھی پڑ وچھن ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ تو اتمی ہائن پروردگار سانین والدین ہائن پروردگار احباب و اقاربن ہائن پروردگار سارنی سمکھائن جنت سندر پروردگار آمین یا رب العالمین مگر ام خاطر چھ ضرورت محنت کرن ام خاطر ضرورت توکل کرن ام خاطر ضرورت پنن یہ توحید بچاون شرکس نزدیک نہ گژھن پنن ایمان شرکس اندر ملبوس کرن پنن یہ جبین بدل کن دربار جھکاو اکے دربار دربار حضرت اللہ یہ وہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراں سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات اگرچہ یہ جبین تروت اکے دربار تو چھن سارنی دربارن پاتی جھکاون مگر اگر ثرودک پرت دربارو گدا گر تیل چھ پرت دربار یہ ڈاک جھکاون اگر چھ توکل کرت ربس پر تیل چھ اکے دربار اگر نہ توکل کرو تیل چھ کالا اکے دربار صبح بے دربار کال دب نہیں اگر چھ تاپ چھ ضرورت تیل گو ژراڑ گس اگر اولاد چھ ضرورت تیل گو بابا رشی گس اگر فلان چیز ضرورت تیل گو اوڑ گسن بیس مقامس انا للہ و انا الیہ راجعون بس اکوئی دربار یم دربار تماما حاجت رویت مشکل کشائی یہ اوس پیغمبران عظام علیہم السلام مشن دعوت سنٹرل دعوت توکلوس ابراہیم علی نبینا علیہ السلام تم تہ پڑیو ہوئی ننہارس مز تروک حسبنا اللہ و نعم الوکیل کافی چم پروردگار چار ساز تار دن وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ نتایو جبریل علیہ السلام بحث کڑ نار چھک پروس دپنس نانا میں چھو بچاون ول تمس حظ بچاون یل تمس زالن چھس تیل چھ مے دزن تیل کیا چھ مے ضرورت بچن مگر یل بہ تمس بچاون اس تیل بچائی مے پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم نار گو ٹھنڈ نارن واتنون تکلیف ابراہیم علی نبینا علیہ السلام مگر یہ کر جناب امی ساتھ توکل گمت امس کھڑا کیا یہ تم ساتن گمت توکل کھڑا ابراہیم صوبس ین شیشیتس وریس اولاد ہوس تم سات وچان ہر مقام اس پر ابراہیم صوب کامیاب اوئی دو پروردگارن سکرہاز اتبا ملت ابراہیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ شیشیتس وریس اولاد مگر رب سن دربار دراؤن بدل دربار کنے دربار نہ دش نہ سجد نہ بدل کان چیز نہ کندوری نہ کان چیزی اکے دربار منگون کتے ربان قرآن مجید سندر کیا کت منگون رب حبلی من الصالحین پروردگارا میں کر اولاد صالح آتا دعا تی کرو رو چت میں شن دعا تی منگون تاگن کیا اصل نا اولاد میری کشیرین اس وریس دپن وہر پتہ دپن پروردگارا ونے کیسا میلے ہا پنہ ڈم گو ساسن پتہ کھکڑی دی ہا سچ کھکڑی دی نہ دپس لونگو لیوسی گوس پنہ ڈم پتہ تیز دعا اس کرن وول شیشتس وریس ترون رب سن دامن رب حبلی من الصالحین بہرحال یم اس پیغمبران عظام علیہم السلام توکل اس کمس پٹ ربس پٹ نت ترن انی گٹن اندر یونس علیہ نبینا علیہ السلام تچ تمسی پر توکل لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین تریو انی گٹن اندر دیتس نجات ذات ذوالجلال حضرت اللہ صد بچ معمولی تکلیف اندر آسان اچھ مشتی گسن پروردگار حالانکہ مکن کفارن اوس تکلیف واتن تمن اس رب پیون یاد یتھے تمن تکلیف اوس یوان تم اس تم سات دپن ترایو ساری منگیو پروردگارت اچھ تو تکلیف واتن اچھ رب گسن مشت باقی پیون یاد انا للہ و انا الیہ راجعون بہرحال یم آسن تم 7 ساس یمن ات معاملہ سندر
یم چیز آسن تم آسن توکل کرن ول بذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانو و جل ذکرو توکل گو یہ مانا پنن کوشش کرن دماغ چلاون ات چلاون کوشش کرن یوت چل تم انداز پکن یل ژے ساری کوشش گژھنٕے فیل پتہٕ چھُ پُشراوُن بذات ذوالجلال حضرت اللہ کوٹھس من نڑِ زنگ وٹت لندر ترٲیِتھ دپان مےٚ حظ پُشرو مےٚ حظ یہِ گوٚو نہٕ توکل کینٛہہ یہِ گوٚو نہٕ توکل توکل چھُ صبحن چھُ گرِ نیرُن گرِ چھُ نیرُن پتہٕ چھُ پُشراوُن پروردگارس رزقُک ذمہٕ دار چھُ پانے ذات ذوالجلال حضرت اللہ شٹل چھُ مُژراوٕنۍ دُکانس پتہٕ چھُ برکت کرن وول پانے پروردگار سمجھ آوا توکل گوٚو نہٕ گرِ نڑِ وڑِ مُٹِتھ بیہمو پتہٕ ییٚلہِ سُہ بیٖٹھِ دوٚپُن نہ حظ توکل کیٛاہ گوٚو سمجھووُن دوٚپنس نہ حظ سُہ تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ تیٚلہِ کیٛازِ چھُنہٕ مےٚ بِہتھٕے دوٚپنس بِہتھٕے دی پشس پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ پیوٚو بۄن نڑِ زنگ پھُچ أنٛدرٕ کَنۍ پتہٕ چھُ بِہتھٕے کھٮ۪وان یہ چھُنہٕ توکل کینٛہہ اللہ بچٲیِن یِتھِ توکل نِشن توکل گوٚو پنُن کٲم کار چھُ کرُن پنٕنۍ کوٗشش چھِ کرٕنۍ دٮ۪ماغ چھُ چلاوُن یا اللہ تعالیٰ ہن چھُ دیُتمُت طاقت تمہِ انداز چھُ محنت پتہٕ چھُ پُشراوُن ذات ذوالجلال حضرت اللہ ابن کثیر کے حوال حسبنا اللہ و نعم الوکیل کس ات آیس پٔتۍ کِنۍ چھُ لیکھان مسند احمد تو ابن ماجہ کے حوال نسائی کے حوال ابن کثیر رحمت اللہ علیہ دپن زٕ شخص آیہِ عوف بن مالک کرن بیان دپن زٕ شخص آیہِ فٲصلہٕ کرناونہِ در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یمن چھُ تناز زمینس پٮ۪ٹھ مرلس پٮ۪ٹھ دہن مرلن پٮ۪ٹھ مکانس پٮ۪ٹھ بیٚیہِ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ چھُ یمن پانہٕ ؤنۍ فٲصلہٕ کرُن بہرحال دۄنوٕنی ہُنٛد مسلہٕ پنُن در خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ حظ چھُ معاملہٕ فٲصلہٕ دیُت نبی رحمتن صلی اللہ علیہ أکۍ سٕنٛدِس حقس اندر ییٚمِس خلاف فٲصلہٕ گوٚو سُہ درٛاو نیران چھُ پران حسبنا اللہ و نعم الوکیل فٲصلہٕ گوٚوُس خلاف فٲصلہٕ خلاف گژھنس پٮ۪ٹھ پرُن نیران دوٚپُن مےٚ چھُ کٲفی 4 ساس پروردگار سُے تارِ مےٚ چھُ سُے وۄنۍ کیٛاہ بہتریٖن 4 ساس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بُلو واپس وَل سا ہے یہ پرن والا حسبنا اللہ و نعم الوکیل پرن والا عاجزس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت کرن پروردگار عاجزس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت کرن پروردگار ملامت کرن پروردگار مطلب گو عقل کر استعمال دماغ کر استعمال اتھ چلاو سوچ چلاو پت کر تم پت حسبنا اللہ و نعم الوکیل یتھی پٲٹھۍ چھُنہٕ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اشتویت کرُن بہٕ حظ بیٚہمَے گرے ژھۄپہٕ کٔرِتھ تہٕ پتہٕ دپ مےٚ پُشرو پروردگارس یہِ چھُنہٕ معاملہٕ أمِس پٮ۪ٹھ چھُ لعنت تہٕ ملامت کرن پروردگار امہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری کوٗشش کرٕنۍ پنٕنۍ دلٲیل کرٕنۍ پیش پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس یہِ تہِ دُنیاہس اندر معاملہٕ چھُ ییٚتٮ۪ن ژےٚ ضروٗرت پیٚیی توکل کرنٕچ تمہِ برونٛٹھ چھُ پنٕنۍ کوٗشش جٲری کوٗشش تھاوٕنۍ جٲری مثال کٲنٛسہِ چھُ کانٛہہ معاملہٕ أمِس چھُ تمے انداز پننہِ کوٗششہِ پتہٕ چھُ تمہِ پتہٕ اللہ تعالیٰ ہس پُشراوُن فٲصلہٕ دِنہٕ وول چھُ پتہٕ پروردگار مگر پانہٕ تہِ چھُ کوٗشش پنٕنۍ عقل چھِ چلاوُن پنُن فہم چھُ چلاوُن پنُن اپروچ چھُ چلاوُن پتہٕ چھُ پانے فٲصلہٕ دِنہٕ وول ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ بیان کرن بخاری کے حوال دپن نبی رحمتن کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلس اندر اوس شخص اکھ بنی اسرائیلس اندر تہِ ٲسۍ واریاہ شخص یِم رٕتۍ ٲسۍ یِم واریاہ زیادٕ توکل کرن وٲلۍ ٲسۍ یِم واریاہ زیادٕ پرہیزگار تہٕ متقی ٲسۍ واریاہ زیادٕ پتہٕ گٔے حالات وار گئی تم پنہ امہ نبوت نش دور امہ پیغام نش دور اور گو سہ قوم گمراہ تت گئی 270 فرقہ مگر یت گژھن 73 فرقہ یت گژھن کلہم فی النار الا مگر نہ اکھ جماعت ما ان علیہ و اصحابہ باقی رلی امت قدم بقدم بالشت ببالشت برابر بنی اسرائیل یہ تمو کور اگر تت درو کھانا ماجہ سۭتۍ کوٚر غلط ییٚتہِ نیرِ کانٛہہ مایوس ماجہ سۭتۍ غلط کرِ یہ حالت گژھِ برابر فکر چھا تران حالت چھِ توٚتُے واتان آز چھِو تُہۍ دپان نہ حظ یِم واقعہ چھِ نٔیی مےٚ چھُنہٕ بوٗزمُتٕے وارٕ گژھن یِم واقعہ روٗن مت کیٛاہ گژھِ اَسہِ چھُ رلُن برابر بنی اسرائیلس سۭتۍ پتہٕ واتہِ سُہ وقت ییٚلہِ نہٕ پتہٕ کٕہٕنۍ روز فرمان بردار اور تمنٕے پٮ۪ٹھ آسہِ سُہ آسہِ بدتریٖن لُکھ تمنٕے پٮ۪ٹھ قیامت پروردگار
اس ون تچ پرارن کشیر ہند دپان ون امام مہدی تو پتہ بدل پتہ رل بہ تتھ ستن پانے نا آنندری دیار گزراون بدل تم نماز پڑھنی کی نماز چھ پڑھنی دپان بہ رلون تتھ ستن دٲڑ چھن کُنی دپان بہ رل تتھ ستن سٹائل چھ تیز پروردگار دین نچا تت چھ کھوژان ٹھول گوٚژھ نہٕ تراوُن مگر دعویٰ چھ بہ رل تتھ ستن بہرحال پنس پانس کرو احتساب پنن اولادن کرو احتساب اس پرس پگہ پروردگار اس جواب دن پگہ رب سن دربار پتہ چن کال شونگ انسان صبح مود اوی کرک بیان ولا تموتن الا وانتم مسلمون مرض مگر یل مرک مسلمان مرض آخری اس نماز پڑھ کی زن سے آخری نماز ادش نماز ورے شنگ کن ساتھ ملک کلمت علیہ الصلوۃ والسلام نماز ورے گژھن اللہ بچین ملاقات کر پتہ حال زبردست بر پتہ کٹھن بتھی ین ولیم معاملات تم واریاہ زیادہ کڑر تو مصیبت زد اللہ تعالی دین تہ تمہیں نجات ابزز دنیا موبر یستی بچھی تڑ تو کٹھن واو شیخ نور الدین کرن بیان رحمت اللہ تمہیں ابزز دنیا موبر یستی بچھی تڑ تو کٹھن واو شڑ بس لشکور برنے یستی یس کر گنگل تو سوئی کر کرا تمن حرام ناٹن تو بے نخوتس لاریوس تیت یت مکرس ہون شیر خار لوگم آدم رتس ون پیوم ژیتس گریک وزنو پتہ میں ومبر کھیون رشوت تو سود یتھے پت مرن پتہ دپن ون کیا گو یت عمر آسن بے وفا پتہ دپن مرن وز پتہ گریک وز نون پیون یاد مکلیو ات پتہ حسرا زندگی اندر بن صحت اندر بن فرمان برداری اللہ فرمان برداری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ جو شخص اک بنی اسرائیل اندر ام سے پہ ضرورت اک دو پونسن ضرورت دینار ضرورت درہم ضرورت آج تشنا پیمن ضرورت مگر آج چھتے درال کشیر متیم لچھ سے دپن 1,20,000 ہمیں لچھس ہمیں 1,20,000 بہ دمے لچھ وزم ریتس 2 ریتن مگر اور 1,20,000 دن چکایت سود انا للہ و انا الیہ راجعون ین چھ بنیمت کشیر مزن یہ درال درامت یم باضابطہ طور چھ بنی اسرائیل پہ سود 5,000 10,000 رٹا اگر جواب چھ دن در دربار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ کہن چھن احساس میں مچھو کھڑا پاگا گس کہیں چھنے احساس امس تہ پہ ضرورت اتہ اس پنس علاقس اندر تیت کان اس امس مدد یا اتہ دیت سی نہ کانسہ یہ تور سمندر اپور یہ تور دریاو اپور اکس نوابس نش اکس دولت مندس اکس خوجس نش یل خوجس گو سلامہ کرنس ونسا کیا دم باز اپار روزن اپار علاقہ سمندر اپار روزن پھلان علاقہ مثال اپار تر اپارم کان پال پورک تر یپور پارم پور دپنس ہے بچت اپار روزن پال پور یا بچس یپارم تر اپور اسی اس مثال نیتو باز چھس اپار روزن دریاو اپار سمندر اپار ونسا کیا دلیل باوس یوڑ میں چھو وزن ضرورت 1 دینار 2 دینار 100 دینار اچھا گارنٹرہ کان زمین چھیا کان گارنٹرہ چھیا کان ام کرنس بیان کفا باللہ شہیدہ میں چھ کافی گواہ پروردگار میں زانی نیت علاقہ سندر کان میں چھو نکو انسان یوز بنگوان آئی ونچو شان دربار کفا باللہ شہیدہ میں چھو کافی گواہ پروردگار کانچو یا زمین یوز زمانت آئی یوز بگارنٹر تھاو نہیں دبن کفا باللہ کفیلا میں چھو کافی گارنٹر ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ اچھا ونی اگر دکھ کر ام دپن امس رب گارنٹر امس رب گواہ انسی نامس پہ چھس بت پشراو نیر سا یہ گو 100 دینار یہ گو 100 دینار کر انک واپس ریٹ حاض 2 ریٹ حاض آز گو جون بانے جولیس مز واپس اگستس مز واپس مگر میں دیت وضو
پتہ کشیر مے پتمہ لٹن تہ یہ پتہ قرض دار یت قرض دار ات سہ پتہ 5 وری ہاون بت سانس اکس قرض دارن اخ نفرا مثال 500 رۄپیہِ سانہِ علاقہٕ دپان مے رۄپیس 300 ضروٗرت نین 300 وۄنۍ گٔے رٮ۪تھا سمکھوس دوٚپمس یِم 300 دی زا دوٚپمس ول دِ مے چھی 500 ہورٕ تہِ 200 ہُم تُل 500 دِتُن مے گوٚو گرے مٔشِد 500 تہٕ تِم 200 تہِ مۄکلے تپٲری یِژھ چھِ حالات اللہ تعالیٰ دین نجات سان یم کوٚر بیان نبی رحمتن کوٚر بیان صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمِس طاقت اوس قرض دارس قرض نکھٕ والنُک مگر قرض وولنس نہٕ نکھٕ أمِس چھُ ظٲلِم لیکھان پروردگار أمِس چھُ ظٲلِم لیکھان پروردگار اَسہِ چھُ مٔشتٕے گوٚمُت قرض دارس اوس نہٕ جنازٕے پران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم أمِس اوس جنازٕے پران ادٕ ییٚلہِ آز وٕچھو أسۍ کٔشیٖرِ انٛدر حالات تیٚلہِ چھِ اَسہِ ما تھاین سارنٕے جنازٕ ورٲیی کیازِ أسۍ چھِنہٕ قرضس پٮ۪ٹھ زیادٕ دِوان زورا وورا اَسہِ چھُ مٔشرٲومُت دپان وَلہٕ حظ فی الحال روٗد تل پتہٕ وٕچھو نَیہِ ؤریہِ تام وقت موقعہٕ ووت أمِس چھُ یہِ قرض أمِس نکھٕ ڈیٹ ووت برابر یہِ چھُ یپارِ پرٛاران بٔٹھِس پٮ۪ٹھ وٕچھِو توکل کتھ چھِ ونان اللہ تعالیٰ ہس پُشراوُن کتھ چھُ ونان یہِ چھُ یپارِ پرٛاران بٔٹھِس پٮ۪ٹھ اورٕ یی ناو اورٕ یی جہازٕ بہٕ تر اپور صبحن چھُ 9 بجہِ درٛامُت مگر شامچٮ۪ن 6 بجن تام چھےٚ ناوا یِوان ناوٕے چھنہٕ یِوان دپان ہے ربا مےٚ چھُ وعدٕ کوٚرمُت ہے تٔمۍ ہسا ژھانٛڈیو مےٚ پروردگارا گواہ مےٚ دوٚپُس کفا باللہ شہیدا تٔمۍ دپیو ژٕ دِ گارنٹر مےٚ دوٚپُس کفا باللہ کفیلا وۄنۍ کیٛاہ کرٕ بہٕ پروردگارا مےٚ چھُکھ ژٕے تھوٚمُت بٕتھِ ناوا چھٔنِم بہٕ کیٛاہ کرٕ یہِ چھُ پریشان یہِ حال ناو آیہِ نہٕ وۄنۍ چھُ نیرُن واپس مگر اورٕ چھِ زِنہِ ہٹ آی میٖن زِنہِ ہٹ زِنہِ مٔنٛڈٕر یِہے کٔرٕن کھوکھلہٕ یہِ دینار دِرہم بوٚرُن أتھۍ منٛز دینار دِرہم بوٚرُن أتھۍ منٛز پٮ۪ٹھٕ لیٚچھِن چِٹھۍ اکھ چِٹھۍ تہِ ترٲونس دوٚپنس بہٕ نسا ہیوٚک نہٕ مےٚ میلے نہٕ ناو مےٚ نسا میلے ناو بُخاری کہِ حوالہٕ مےٚ میلے نہٕ یہِ ناو کینٛہہ بہٕ یِمہٕ برابر وقتس پٮ۪ٹھ بہٕ اوسُے صبح پٮ۪ٹھ پرٛاران مگر ناو آیم نہٕ پروردگارا یہِ چھُس تراوان چٲنِس توکلس پٮ۪ٹھ یہِ واتناو تٔمِس تام توکل حظ ہُہ تہِ چھُ پرٛاران اپارِ بٹھ سُہ تہِ چھُ اپارِ بٹھ پرٛاران یی آز یُتھُے یہِ تہِ تھوٚک شامن دوٚپُن سُہ تہِ ہاو نہٕ یہِ تہِ اوس زٲرِتھ یہِ تہِ اوس شاید کردہ یلٲیی مۄکلے تِم پٔتِم ہن مگر دوٚپُن نیران نیران یہِ زِنہِ ہٹا کھالو اوٗرۍ چایا بناوو گرِ یۄس نا یہِ زِنہِ ہٹ ہُمۍ ٲس ترٲومٕژ دوٚپُن زِنہِ ہٹا چھُ اورٕ پکان یہِ نِمو گرٕ یہِ چھُ حقٕے یہِ نِمو اتھ کیٛاہ چھُ پھیران گرِ کرو چاے پیالہ أمۍ تُج تہٕ نِیَن گرِ پھالنٲوٕن اتہِ درٛاے چِٹھۍ تہٕ دینار دِرہم اللہ اکبر ییٚلہِ توکل آسہِ مٕژرٲوٕن چِٹھۍ اتھ چھُ لیکھِتھ دینار دِرہم رٔٹِن امہِ پتہٕ صبحن چھُو بیٚیہِ پرٛاران صبحن چھُو بیٚیہِ نایہِ پرٛاران نایہِ کھوٚت ووت دوٚپنس یِم گٔے یہِ دینار دِرہم یہِ گوٚوٕے مال دوٚپنس مے راتھٕے ووت چون دینار دِرہم مےٚ گوٚو راتھٕے واتناوُن پروردگار دوٚپنس مےٚ میلے نہٕ راتھ ناو مےٚ پُشرو پروردگارس مےٚ دوٚپ رۄبس رۄبا تہِ مےٚ چھُکھ تُہنٛدِ دربار ژٕے تھوٚمُت گواہ تہٕ گارنٹر یہِ واتنٲیزِ تٔمِس تام تٔمِس گوٚژھ نہٕ دھوکہٕ لگُن عرشہِ والیا ہا مسلمانو مسلمان یس دپان سُے بنزیا کیا مسلمانو چھُ کوٚرمُت نظرِ تل تہِ أنزیا حق ہٮ۪وان مالن تہٕ پانن مٔلۍ بدل جنت دِوان مال ما عبدُل غنی چھُے گژھ پنُن زوٗ کٕنزیا توکل اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ بروس اللہ تعالیٰ ہس پٮ۪ٹھ ییٚلہِ بروس کوٚرُن اللہ تعالیٰ ہن واتنو زِنہِ ہٹ تہِ تٔمِس تام اکہِ بٹھٕ پٮ۪ٹھ بیٚیِس بٹھِس تام ژےٚ تہِ ہیٚچھُن آز کتھ پٮ۪ٹھ توکل دپان نہ حظ کروڑن ہُنٛد چھُ أمِس کروڑ چھُ أمِس مگر دپان خبر کھیٛانایہِ ما پروردگار أمِس چھُنہٕ بروسٕے پروردگارس پٮ۪ٹھ نتہٕ کوٚر رۄبن بیان اگر ژٕ ژرِ ہٕنٛدۍ پٮ۪ٹھ آسی نا توکل ژرِ ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ یا صبحن چھِ نیران عالہِ منٛز نہ چھُ کامہِ دۄہا کُنہِ جایہِ ہے نہ کامہِ دۄہ چھا کُنہِ جایہِ لیکھِتھ أمِس چھُ پھلٲنِس کامہِ گژھُن آز موٚزوٗرۍ کُنی جایہِ دُکانا چھا کُنہِ جایہِ ترٲیِتھ بِزنِس مُلٲزِم چھا کُنہِ جایہِ صبحن چھِ نیران شامن چھنہٕ فاقے اورٕ یِوان کینٛہہ بوس چھُ بٔرِتھ آسان رۄبن دوٚپ اگر یُتھُے توکل آسِوٕ ییٚتہِ أمِس ژرِ آسان یِتھٕے پٲٹھۍ بَرِوٕ بوس پروردگار مگر یہِ کٔمِس آسہِ توکل آز اَسہِ نَے چھُنہٕ یَڈٕ یِوان
ونی میں یو کہ سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، آگا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ ہم چھو ہتس وریس کو تھومت سٹاک چھنا مکان تے بنومت ہتس وریس کو سوری تھومت اویلیبل پلو ولو سوری کوڑ چھم خاندر کال کت مگر یہ آسان تم بروٹھی قبر مز کال کت چھم پانس خاندر تم بروٹھی قبر مز سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں۔ مگر کر گژھو أسۍ بیدار، أسۍ چھِ دپان یہِ اوس أمۍ سٕے ٹٲٹھ چھِس مارُن مےٚ چھُنہٕ مارُن کینٛہہ توٚتَس تام چھُنہٕ بیدارٕے گژھان بہٕ ژٕ ییٖتِس کالس نہٕ پانہٕ چھُ موتُک شِکار بیدار چھُنہٕ بیٚیہِ سٕنٛدِ موت سۭتۍ دپان یہِ اوس أمۍ سٕے مارُن مےٚ نہٕ شاید کینٛہہ، یہِ اوس ٹٲٹھسٕے، یہِ اوس پھلٲنۍ صٲبس راتھ منڈی اندر اوسُس دُکان ییٚتہِ روزان چھانہٕ پوٚر مٮ۪تھنہٕ عارف صٲب چھُس ناو راتھ یَوٕ اوس زِندَے راتھ ژاو قبرِ منٛز لۄکُٹ نوجوان 27 رٮ۪تن ہٕنٛدۍ چھِس اَکٕے نِچ لۄکُٹ 36 نوجوان رۄب کٔرِنَس جنتس اندر جاے یہ چھُ دُنیا اتھ کیٛاہ کرو یہِ چھُ فٲنی ییٚمِس ووت أمِس چھُ نیرُن ییٚمہِ دُنیا اتھ چھُنہٕ نہ لۄکُٹ چلان نہ بوٚڑ نہ أمیٖر نہ غریٖب البتہ اکھ چیٖز چلان نیک عمل گژھِ ژےٚ آسٕنۍ نامہ اعمالس اندر پتہٕ ژٕ لۄکُٹ چھُکھایا بوٚڑ چھُکھایا یہِ چلی نہٕ نہ حظ بہٕ اوسُے وُنہِ 30 وُہُر مےٚ تٔجی نہٕ کِہیٖنۍ وُنہِ عمل کرٕنۍ یہِ ما چلہِ یہِ چلہِ نہٕ کینٛہہ تیٲری تھاو تیٲری تھاو توکل گوٚو یی متفقن علی حدیث مبارک مسلمس اندر تہِ بخاریس اندر تہِ ہجرتُک چھُ واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ کرن بیان دپن أسۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت لیے درائے ابو جہلن کوٚر اعلان دپن یُس زندٕ یا مرد آنہِ یِمن دۄن اشخاصن تٔمِس دِ 100 سُرُخ اوٗنٹ انعام ابو جہل یُس یِمن زندٕ یا مرد 100 سُرُخ اوٗنٹ دِمس انعام درٛاے سٲری ژھانڈٕنۍ أڑۍ چھِ ژھانڈان ہُپٲرۍ أڑۍ چھِ ژھانڈان یپٲرۍ گارٕ کِس بٔٹھِس تام تہِ وٲتۍ توکل وٕچھو گارٕ کِس بٔٹھِس تام تہِ وٲتۍ تِم چھِ أنٛدٕر کِنۍ تِم چھِ نیٚبٕرۍ کِنۍ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر ابا بکر صدیقن اگر حظ یِمو کھورن کُن نظر ترٲو اگر یِمو یِتھ پٲٹھۍ وٕچھ کھورن کُن یِم حظ لبن دپنس اے ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکرن کوٚر بیان دپن یا رسول اللہ لو ان احدهم نظر تحت قدمہ اگر یہ قدمن ترایہِ نظر لابصرنا یِمے لبن ٲسۍ دپنس فقال ما ظنك یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثهما ژےٚ کیٛاہ تِمن دۄن متعلق خیال یِمن سۭتۍ ترٛیٚیِم پروردگار لا تحزن ان اللہ معنا یہ کچھ کرن بیان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مگر اَسہِ چھنہٕ توتہِ تہِ عقلٕے ابا بکر صدیقس چھُ دپان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دپس ژٕ مہٕ کھوژ کینٛہہ اَسہِ سۭتۍ چھُ پروردگار یہِ دوٚپنس نہٕ کینٛہہ پرواے مہٕ بر بہٕ چھُس ییٚتی یِم نا ونان چھِ ہیٚرِ تہِ سُے تہٕ بۄنہٕ تہِ سُے چھِنا ونان احدس تہٕ احمدس چھے میٖمٕچ فرق یِنہٕ خلل زانٛہہ تھایکھ یقیٖنس منٛز وہی جو مستوی پہ عرش پہ وہی جو مستوی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر آیا مدینے میں محمد مصطفیٰ بن کر نعوذ باللہ یہ چھُ وننٕے مگر یہ چھُ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرن قرآن کرن بیان لا تحزن ان اللہ معنا مہ کھوژ میانہِ یارا اَسہِ سۭتۍ چھُ ذاتِ ذوالجلال حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ مگر